Oyun başlamar aldığında turат. Oyunga göz жүгүртөбүз. Жалалидин Мусаев топтон кошот. Топ чыгарып бери бар. Азама! Турар Абдурайымов Тосмого урду. 1-0. Мына oyun ушундай болот деген күтүүлөр бар болчу. Алгачкы эсепти Баткен курамы өз капчыгына салды. 1-0. Жамалидин Мусаев топты оюнга кошот. Мастер Спорт Бүркүт командасынын байланыштыруучусу. Азамат! Аут! Жамалидин Мусаев мыкты жазгыруун алды эле. Бирок аутка сокку узап кетти. Жамалдын жерге катуу түшүп калган өңдөнөт. Биринчи жардам көрбөбүз жатат. Жакшы ден соолугу жакшы эле болсун. 1-1 эсебинде oyun башталды. Көрдүңөр, алгачкы эле биринчи топто ушундай жан берип, жан талашып oyun көргөзүп аткан Баткен курамындагы жөн курам эмес. Ош курамын жүдөтөт, утуп коюусу толук мүмкүн. Сондуктан эки командага тең. Ийгилик каалайбыз. Нурбек Кожомберди уулу. Топ чыгарды! Эшбаллат! Номер 8. Эшбалатко мен ат койдум. Стрелок. Жакшат. Ушул ойдон элге таанып келсе андан да жакшы болот. Стрелок. Бексултан топтон кошот. Азамат! Өмүрбек! 4-чү зона. Мыкты сокку. Эки Тосмонун дээрлик үстүнөн сокку узатты. Эсеп сандары 2-2. Абдраимов Турарбек топтон кошот. Топ киргизбери бар. Мыкты. Секин. Азамат! Мыкты карагылачы. Доорбектин алып чыгуусун. Мыкты сокку. Өмүрбек энди Мусерский. Карагылаш Тосмо. 5 блок чыккандай болду аттым. Ана, ноклат деп атышат, карагыла. Топ чыгарып берип. Азамат! Эшболла! Диагонал номер 1 in Баткен. Баткен стрелогу. Идрисов Эмилбек. Топты оюнга кошот. Мыкты. Торго тийип калды. Эшболот торго тийип калды. Эсеп сандары 4-3 эсебинде Ош командасынын пайдасына бир эле эсеп айырмачылык менен жүрүп жатат. Мусерский топто оюнга кошот. Карагыла. Айты оозду жыйгыча чүт каска жеп калайын деди. Жыргалбек уулу Баястан. Лизиянын соккусун көрдүңүздөр. Көз ачып чуңгуча келет го. Өмүрбек левша менен чапты өн. Карагыла. Топ чыгарып берүү бар. Ойнош керек. Линия. Beş 4. Карагылачы. Кандай көз жоосун алган мыкты оюндар жүрүп жатат. Өмүрбек Жунус топто оюнга кошот. Топ чыгарып берүү бар. Эрнисто! Кожомберди уулу Нурбек. Монстр блок. Өмүрбек Жунусов топто оюнга кошот кайрадан.
Ош 6. Oyun var, oynuş gerek. Out! Eşbolot out'ta tiydi. Out. 7-4 esebinde Oş komandasının paydasına oyun жүрүп жатат. Eşbolot out'ka çaptı. Oyun azı aldı da Azam 8-4. Jamal Salkınxan'da oyun жүрүп жатат. Топ кошуп берүү бар oyunга. Топ чыгарып берди ошибка. Аут. Сетка тийип калды. Эрнисттин жабуулу жазгыруусу Тосмодон антеннага тийди. Кайрадан өп топту Эрнист кошот oyunга. Топ чыгарып берүү бар. Мыкты Нурбек. Жазгыруу. 9-5. Эрнист жөнүндө сөз кылып кетели. Эрнист 10-чу катардагы 2003 жылкы оюнчу. Өзүңүздөр билгендей, Эмили Идрисовдун иниси МВД командасында oyun жүргүзөт. Мыкты. Oyun бар, ойнош керек. Турар! Жамалды камап койду. Соктуну карагыла. Жамал oyunчуларды ойнотуш керек. 15 esep sandары Нурмухамед Токтоев топто oyunга кошот. Карагыла чыгандай мыкты! Куаттуу топто oyunга кошуу. Олимпийский Патача биринчи. Эйс. Нурмухамеддин биринчи. Топто oyunга кошуусу. Мухаммед Отор командасынын oyunчусу. Экинчи oyun! Facebook'ta Tayşabarov ayткандай эле анализ ишке ашып бараткан өңдөн өт. Анткени ал жерде айтылган Өмүрдүн, Азиреттин, Жантемирдин жана Нурмухаммеддин подачалары, топто ойго кошуулары аябай кубаттуу болот. Ошонун себебинен топту алып чыгып берүүдө Баткен командасында кичине алсыздандуу болот деген анализдер болгон. Oyunга чейин мына ошол дагы ишке ашып келе жатат деген анализ бар. Бирок Али эрте. Эсеп сандары 12-5. Карагылачы. Топтоймо. Карагыла кандай мыкты. Аут. Мыкты. Нурмухаммед Токтоев аркы зонага жазгыруу жасады эле. Бирок сызыктын ичине түшпөй калды. Ошол менен 6-12 эсебинде Баткен командасы 6 эсеп аркада баратат. Нурислам топто oyunга кошот. Өмүр Кубалданын колун ылдый болгондо карагыла тизесине жетип турат. Дээрлик. 2222 номер менен Жалал топто oyunга кошот. Торго тийип калды. Эшболоттун чабуулу. Алдажев Отор командасынын биринчи темптеги oyunчусу 95-жылкы. Мыкты. Кандай кубаттуу сокку болду эле. Бирок биринчи зонага жакыныраак берип койду. Сал аркага тартып бергенде мыкты сокку болмок. Без тосмосуз жакшы ийгиликтүү сокку аяктамак. Эшболоттун соккусу
командасына 8 очкону алып келди. 14-8. Тагырагы 8-14. Жамалидин Мусаев, спорт чебери Бүркүт командасынын байланыштыруучусу. Эрем командасында ойногон. Турар Өмүркен, кечиресиздер. Өмүрбек Чунусовдун арканкы зонадан чабуулу диагонал мыкты өздөштүрдү. Бул жерде Нурбек Кожомберди уулуга алкыш айтышыбыз керек. Тосмолорду карап оюн жүргүзүп жатат. Тосмо. Өмүрбек Чунусов тосмосу. Бексултандын Рустамжан уулу Бексултан 94-жылкы оюнчу. Азамат Аксакаров Кутман ала албай калды. Эмин Идрисовдун соккусу экен. Бексултан топто оюнга кошот. Сапын кандуу оюн жүрүп жатат. Биринчи Колянын ичине түштү. Есеп сандары 11-16. Баткен командасы 5 эсеп аркада. Эскерте кетебиз. Мекен тынчтыгы аттуу ат менен Баткен областынын губернатору Турар Этиятта. Булар бири-бирине каска бермейди. Баштаганы калышты окшойт. Турар Абдраимов топто оюнга кошот. Линия. Доорбек алыш керек болчу. Эсеп сандары 18-10. Дээрлик экесе артыкчылык менен Ош командасы. Аут. Алдыга баратат. Мына Баткен командасынын биринчи темптеги оюнчуларын калагыга. Эрнис, Эшболот, Нурислам, Узун, Шатулуу бойлу. Нурмухаммед! 4-4-кө деген оюн ушул болот да, сокку. 4-4-кө дейти бунучу. Легенда кыргызского волейбола, ноқатского волейбола. Мыкты! Эрнис тосмодон кетти. Өмүрдүн тосмосунан кетти. Эсеп сандары 12-19. 12 Баткен, 19 Ош командасынын пайдасына 7 эсеп алды да. Биринчи сеттин экинчи жарым бөлүгү 5 сеттен оюн турат. Топ чыгарып берүү бар. Мыкты. Карагыла жазгылар. Азамат! Карагылаш Нурмухаммедти. Кандай акылдуулук менен оюн жүргүзүп жатат. Жөн эле кист менен эле колдун учу менен арканкы ачык зонага уруп жатат. Өмүрбек Чунусов топто оюнга кошот. Топ чыгарып берүү бар. Нурислам Жазгыруу. Эрнис мыкты. Аут болуп калды. Акылы кирген экен. Паска. Аут. 13-21 эсебинде биринчи сет аяктап калды. Нурбек Кожомберди уулу кимге пас берет, кимге топ жеткирет көрөбүз. Азамат Жазгырууну карагыла, Өмүрбек Чунусов куткаруусунда. Жазгыруу. Нурмухамед Токтоев топто кошот. 22-13 эсебинде.
2 iş жасаған. Қарағылачы! Дағы bir ейс. Мына. Өте мықты. Жана 2 iş жасады, эми экинчи эске дагы кетти. Қатардағы қарағылачы. Мына ушул подачанын пайдасы да. Подачаны қату берсең, алчық беру. Аут. Мықты. Дағы 2 iş жасады. Сетбол. 14-24. 10 есеп айырмашылық менен Баткен командасы. Бұл сетте утулууга дуушар болду. Экинчи сетте чамданат деген. Азамат. 1-0. Экинчи сет башталат. Қарағылач. Адамжай. Баткен командасындағы жөн балдардан емес, азыр ойын көргөзөт. Oyundu başlayız. Şu degendeler Nurbek Kocanberdoğlu. Toplayın olsa Koç komandasından. Top alçığı var. Mutlu. Azama. Tosmo. Emin ediniz Tosmo'su. Mutlu. Бексултан 12 қатардағы номермен топта ойынға қосат. Рустамжан ұлы Бексултан Новостаев командасы 94-ші ойыншысы. Жазғыру, Баястан жазғырусу. Ақырынле ортон қойлықы. Жұмағылығам ортыға пар топты қойып қойды. Ойынды қыз тотады. Тұрар Абдраимов. Топ шығарып бар. Ракета. Eke есеп сандары Жырғалбекұлы Баястан 11-ші қатардағы номеріменен топты ойынға қосат. Кристем аут болшы. Нұрислам қолғайды. Ешболот топты ойынға қосат. Çıkartları var. Azamat oyun var. Üç. Seksanları. Ömürbek Yunus toplayın koğuşat. Azama! Ernest! Doğruek'in emosyasını qaraqla. Ernest toplayın qoğuşat. Out.
Nurmuhammed Toktоев топ ойынға қосады. Жана 2-ден еш жасаған. Азамат. Доорбектің қорғанысы мықты. Мына үшін ел күткен. Нурмухаммед Токтоевтың бұл адаттағы эле иши. Арқанқы зонадан 4-кө таштап қойған. Жазғыруыны қарағылачы. Аут. 6-5 есебінде. Медетбек ұлы. Нұрислам топты ойынға қошот. Лезвия. Тура! Қарағылачы. Өте қос соққы ұзат кетті. Тұрардың соққысын қарағыла. Тұрар азырқы ұчырда. 6 номерде Мастер Спорт 90 жылқы Бүркіт командасының ойыншысы. Топ шығарып бері бар. Бексултан. Эмил Идрисов кетті. Өте мұқты. Жер сыйғылақ бол отауы, Жемілдің кроссовкасы сыйғылақ бол отауы. Жалал. Очко. Бексултан жазғыру жасады Тосмон үстінен. 12-ші қатардағы номер ойыншысы. Жамалидин Мусаев. 11-ші қатардағы 92 жылқы Бүркіт командасының ойыншысы. Шурда Қырғызстан ұлттық құрамадағы байланыштыруучу. Мустерский. Қарағылач. Сегиз жети. Нұрбек Қожамбердіұлы. Бұның пастарын өзіңер білесіңер. Жет керек. Нурмухаммед Токтоев жетті. Тұрар Абдраимов топталды. Ешболоттың ойыны жақсы шықпай тап. Кечемес азыр деле. Бекболот 7-ші қатардағы. Ешболотқа алмашты. Топ шығарып беру бар, Доорбек. Мұқты. Нурмухаммед! Легенда! Арқанқы бөліптің. 17! 11! 17 есеуінде. Қайрадан Ош командасы өз қапшығына. Мұқты! Ай, чықтылы. Эмилдің соққысы бірінші тепменен жақсы өздештір алдай қалды. Бирок Шүгірдеш керек. 8-10 есеуінде Бексултан топты ойынға қошот. Топ шығарып көр. Hızlıca olup gitti.
Mıhtı. Emilbek. Birinci tempten oyun yürüyüp ketdi. Emilbek raketa. 6-cı qatardağı oynermen raketa. Toptoyun qo'shib beri bor. Mıhtı. Top çıkarıp beri bor. Torga tiyip kaldı. Nurислам torga tiyip kaldı. Mıhtı pas çıktı. 12-9 esevinde. Bayastan Toptoyun'a hoş beret. Azamat Ernest. 10. nomeri menen mıhtı sok uzattı. Bekbolot Toptoyun'a hoşot. Top çıkarıp beri var. Ya! Qaragılaçı. Qanday reaktivni soqqu oldu. 2222 degen nomer menen. Aravan rayonunun birinci temptegi oyuncusu учурда Ош Отор командасында алгачкы темпте ойнойт, биринчи темпте. Мықты деш керек. Эмил Идрисовдун иниси Эрнестбек. 10-чы катардагы Токтосунов Эрнестбек. МВД командасында ойнойт, Топтоюнга кошту. Өмүрбек. Мыкты. Нурислам. Monster блок. Эмбаппе. Monster блок. Эрнест Топтоюнга кошкон жатат. Есеп сандары 12-13. Жалалло. Экинчи номер менен мыкты сокку. Дагы бир мыкты сокку жатып кетти. Нурмухамед Токтоев, эйс жасайбы? Топ чыгарып берүү бар. Ай. Бул Жамалдын катачылыгы болуп калды. Топ басыраак болуп калды өңдөнөт. Топ чыгарып берүү бар. Жамал өз катачылыгын өзү кайра жууп кетти. Токтоевдун экинчи жарым бөлүктөн соккусун Жамалидин Мустаев тосуп койду. Есеп сандары 13-15, экинчи сеттин биринчи жарым бөлүгүнөн ашып өттүк. Нурислам Лейзбе Топтоюнга кошту. Мыкты! Карагыла. Мыкты комбинациясы менен Кожомберди уулу Нурбек оюн жүрүп жатат. Биринчи темпте ортодон дагы, арттан дагы оюн жүргүзүп жатат. Келечекте жаш оюнчу мыкты. Султан корго тийип өтүп кетти. Катуу кыйып чапты эле. Вакен Жамалидин Мустаев Топтоюнга кошот. Мастер спорт. Нурбек. Азамат. Карагылачы. Куаттуу сокку. Нурбек Жунусовдун аткаруусунда. Диагонал. Номер 4. Кожомберди уулу. Топ чыгарып берүү бар. Эмилбек. Карагылачы. Бул Нурмухаммедден амал качып кутулбайт экен да. 4 тосмо чыкса дагы бир тешиктап, айлатап оюнга түшүрүп атат полияга. Карагыла. Бул чеберчилик да. Азамат топту алчып бери бар.
Out. Tosmadan ketти. Turardın kolundan ketти outqa. Esep sonları 15-18. Ош командасының пайдасына 2 сет жүріп жатат. Бексултан топты ойынға қосат. Баткен командасының доигровщиги топты ойын. Сызықты ішіне түсті. 6-8. Бексултандағы мықты ойын көргөзіп жатат. Ақырқы 1-2 жылда өзін көргөзіп. Мықты. Торға тиіп қалды. Мұхаммедтің соққысы 18-17 есебінде. Жантемир. Легенда менен пуля алмашты. Мына еми. Аут. Жантемир аутқа чапты. Тайм аут. 18-20 есебінде техникалық тынығыны Исмат Ағай алды. Баткен командасының башқы машықтырушысы, насатшысы Исмат Ағай балдарына өз насаттарын, кеңештерін беріп отат. Әлеме сол жақта болса Ош командасының насатшысы Бақыт Алиев баштаған мықты құрам. Гапарайтиев жана Гапарайтиев өдім, Нияз Гапаров. Кечіресіздер. Қарағылатшы. Өмірбек жазғырды. Көрбей қалдым. Ерін үстіне жазғырып қойды. Тосмаға шықпай қойды әлі. Биік секіріп алды өңгіні. Мықты. Бекболот соққысы. Есеп сандарын 19-ға ұпарды. 19-21. Бекболот қайрадан 7-ші қатардағы номеріменен. Баткен сила! Айрадан Тоқтоев, Нұрмұхаммед ойынға кірді. Аутқа соқты.
22-23. Ömürbek soqqusu. Jamal menen qaytarmashdi. 14-qatarдағы Нұрбек Әлібеков. Тайм-аут. Жиырма 22-23. Өте қауіпті. Екінші сеттің ақырғы бөліктері болып отады. Құрметті туғандар, ссылка менен бөлішөбүз, группаларға таштайбыз. Қырғыз волейболын өнүктүрөбүз. Биздин колдон келген салымыбыз ошол болсун. Эртең буюрса Спортпро медиа каналына дагы бир камера менен тунук кылып чыгарып беребиз. Азыр прямой болуп жаткандыктан кичине сапаты жакшы эмес болуп атат. Ошентсе дагы прямой алып берүүнү туура чечтик. Өмүрбек Жунусов 22-23 эсебинде оюндаланат. Сеп сандары. Сетбол Ош командасының пайдасына. Az boşap çalan bir şeyde съемка делем. Мықты. Нуристан. Жоқ жерден очконы алып түшті о. Эрис топты ойынға қошот. 24-24. Қыл сайын ашқан Беттеш, Баткен Ош. Топ шығар бері бар. Сетбол қайрадан Ош командасының пайдасына. Мұхаммедтің соққысы oldu. Топ шығарып бері бар. Нуристан Баткенді құтқарып отыр. Нуристан Баткен командасын құтқарып отыр. 4-ші қатардағы саны менен Нурислам Медетбекұлы Лезвия топты ойынға қосот өзі. 25-25 есет сандары. Екінші сеттің ақырқы минуталары, ақырқы очколары. Командалар мықты ойын көргізіп жатышат. Топ шығарып беруде қатачылық бар. Топ шығарып беру бар. Сетбол Оштың пайдасына қайрадан. Ақырқы тынуғы Исмат ағай тынуғы алды. Азырқы жазғыруына алыш керегілі. Алдындағы топты алышпай қойышты. Баткен командасы.
Top çıkarıp beri var. 26. Azamat! Nur Muhammed! Ekine! Abdurrahman oyunu oysun. Azamat. Boş komandası 2. Nöyle sevindi. İkinci seti daha Cenişke cetti. Üçüncü sette Batken komandasına 5 gerek. Batken komandası hareket kılıp özdür küçülüğünden alış gerek. Oşonda oyun kızıydı. 5 setke olanat. Katı oyun boldu atmalılar. Küçtü deş gerek. Oş komandasını gördünüzdür. Korgonu'dağı, Daigrovka'dağı, Diagonal'dağı mıқты dengelde birinci temptegelerde aytpaylı koyalım. 1-0 esasında oyun olandı. 3. set. Hocam Berdiyoğlu. Azamat! Lezya! 2. bölükte. 1-1. Lezya Batken komandasının aldığa sürep çatat. Japadan жалғыз результативный oyuncu oltat hazırınca. Ömür. Bir ara kep olsam, bir ara kep olmam. Çaltırap kal. Beksultan out kaldı. 2-1 esevinde Batken komandasında 3. setin alğaçkı esepleri жазылып атат. Top çıkarıp beri var Can Temir'de. Azamat! Ömürbek. Kayıyordu. Junusov'un soqqusun gördünüzdür. Mıқты kıyığı menen çaptı. Azret Abdumomunu. Ace. Mıқты soqqu. Ernest'in soqqusu. Ay. Pas çıkıp kaldı. Ne oldu? Tosma atayım kaldı. Olur. Torga atayım kaldı. Döller. Batken 4. Azamat Ernest düşü aldı. Mıқты. Bekbolot. Жақсы соққы uzatты. Bekbolot 7 qadarda номер менен кайрадан топто оюнга кошот. Баткен 5 2-5 эсебинде oyun алдыга карай жүрөт. Өмүрбек Жунусов Кубалда. Планерный беребиз же олимпийский беребиз көрөбүз. Топ чыгарып бери бар. Мыкты. Эрнис. Куаттуу соккулардын бири болду. Tosmon jarıp öttü. Azamat. Altı
Эрнест планерный верин чечти. Атыш керек да. Hazret'in 7-7. Üniversite oynayıp Katı ola. Ak forma çana yüzmeniz. Çiğinbegulu Cantemir Pulya toplayma koşat, planерный koşağı. Олимпийский, ketті. Out. Sekiz. Ya! Argen жөнүндө айтып кетсек, Ош командасынын биринчи темптеги оюнчусу Чаркынбаев Арген, кандидат Мастер спорт университет командасынан 9. Экинчи топту жазгыруу жасады. Сепсандар тең келди. 9-9. Çıkar peri var. Allah etiyatта болбойт. Азыр балдарды майып кылып алабыз. Шыпырыш керек. Өзүңүздөр көргөн. Демен Ильяздын мойну үзүлүп кете жаздады. Карагыла. Жыңалач эле ойнобосо. Кайы бергидей. Ağay nereye ürün sevip duruyor. Bakta ağay. Bezim. Şöyle cüz. Нормально. Yok, kuruk trap olsun ne kadar. Haydi. Мықты тосно. 10. Azama! Devlet bilen İlyas'ın tosnosu. Krepki rışık boldu. Azamat! Ömürbek! Nurбектің подачасы көрдіңіз. Қоопты подача. 12-10 Оштың пайдасында ойын жүріп жатады. Башке Баткен губернатор жана чегара кызматынын айы Алимбеков Абдыкарим Оштың демиргеси менен тынчтык аттуу мелдеш беттеш жүрүп жатат. Ош жана Баткен командаларын башын бириктирип элге жакшы маанай тартуулоо менен Азамат Туран Азат
Сербес Азирет. Топ чыгарып берүү бар. Tilip ketdi, tilip. Oldu. Nurislam Medet. Bek menen Nurmuhamedке tan beriş керек. Күчтүү oyuncular, такшалган oyuncular. Dövlet toplu oyunga koşat. Azamat. Top berүүдө катачылык бар. 15 oyuncu esebinde Eradan Oş komandasının paydasına 3. set çeşit жатат. Aldı kim pas beret? Cenk Nurmuhammed çok. Kim pas beret? Nurbek alбай koyuş gerek. Alбай koyгондо paска чыгат элем. Азамат бирок. Мыкты. Азирет. Будан жазгысы. Malдың қолына тиіп түшті. Есеп сандары 16-13. Өмірбек Жунус топты ойынға қошат. Қарағылақ, жер тайғылақ. Двойной. Екі тиіп қалды. Алып отқанда екі адам жана жат. Esevinde oyuncular tartып басты, анткени менен аян чабыш кишине тайгаланып жатат. Болду, аз карап коем. Сөз угулап ака. Батарейка жакшы эле экен, 2 палочка турат. Батарейка. Азамат! Bunanı İlyas Puşka deydi da. İlyas Puşka. Bunun adı Aziret pasportunda İlyas da. 8. номер менен Карасуунун эң мыкты чабуучусу. Азыркы учурдун алдыңкы волейболчулардын бири жаш. Азамат! Нурислам! İlyasга жооп болду, жооп. Nurислам! Мыкты сокку Азамат. Dövlet. İster dövlet. İlyas 2003 жылкы. Nurислам. жылкы. Есеп сандары 19-16 есебинде. Oyun aldığa қарай жылат. Баткен командасына Акылбек байланыштыруучуга Жамал Мусаевди алмаштырды. Нурбек Кожомбердиұлы топты ойынға кошот. Нурбек Кожомбердиұлыны билесиңер, Өзгөн командасынын байланыштыруучусу. Аут болчу. Dövlet almasты. Bayas kalmasты.
Кожомбердиев Нурбек кайрадан топто оюнга кошот. Доорубектин экинчи жолу катачылыгы. Либеро катачылыгы. Жигирма 2-16. Баткен командасы өте солгунду оюн көрсөтөт. Топ чыгарып берүү бар. Куман алды. Азамат! Жантемир Поля! Экинчи жарым бөлүктөн сокку. 23. Шанс. 99-га 1 болуп калды окшойт. 99-га 1 болуп калды окшойт. Себеби 23-16 өтө мыкты. Торго тийип калды. Баястан торго тийип калды өңдөнөт. 17-23 Ош командасы оюн жүргүзүп атат. Топ чыгарып берүү бар. Мусерский 27 метрден уруп түштү. Азирет Абдумамулов. Ау. 18-24. Матч бол. Oyun 5 setten ulanmak. Бирок Ош командасы өтөлө артыкчылык менен 3-чү сетти дагы өз капчыгына салды өңдөнөт. Баткен командасына эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Oyun бүттү. 3-0.